Waqt episodju ta' Love Island Malta, il-parteċipanta Tamika Ross fetħet qalba dwar esperjenza ta' saħħa mentali. Qalet li kienet diffiċli ħafna għaliha biex titkellem fuqha, għaliex qalet li ma kienitx tkellmet fuqha qabel. Spjegat li kienet tħossha weħida kemm l-iskola u anke d-dar u li ta' 14-il sena pruvat tieħu ħajjitha b'idea. I feel like many people, take mental health for granted. There are so many people struggling who pretend to be good and be okay and just aren't. And it's often, the people who are just smiling the most or making the most jokes who are really, really struggling. Even though it's very generic to say, things do get better. You're always going to have ups and downs, and it's only natural in life to feel certain sadness or certain happiness towards, certain situations. Fil-fatt, mill-għada li xandar l-episodju, il-kontestanti ta' Love Island Malta libsu ċappetta ħadra biex joħolqu kuxjenza dwar is-saħħa mentali. Ma' TVM News, il-psikoterapista Anne-Marie Spiteri qalet li skont l-għaqda dinija tas-saħħa, wieħed minn kull 8 persuni ibatu minn problemi ta' saħħa mentali u li n-numru żdied minn wara l-pandemija. Fil-verità xi ħaġa li naraw fil-kliniks tagħna il-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali mhumiex diskriminatorji, jiġifieri la għandhom età, la għandhom ġeneru, la għandhom u avvolja ċertu fatturi jagħmlu lil ċertu persuni aktar vulnerabbli naraw nies minn kull oqsma tal-ħajja. Il-Helpline Nazzjonali tas-Saħħa Mentali hu 1579 u jopera kuljum, lejl u nar.